so mesi kwan ni ade nyina Isabella gidiglo ewa homa no so Bella CJ answer na meba wo so kra no telephone joining me on Facebook na yen hwe videos hey sound na nya sam keto o wow wamasi kwan no kra ties ni ade Bella boyemu ahemfa potin na demonstration ekoso demonstration no meaning me friend demonstration no say almost sit down strike and so near so and pay by 5:30 to 6 no me dey me a demonstration if you come barrier ho no mo pana strike efa God city saki ko ma ko pie ewo Bisha camp gate no sa kwa no so na eko ayeshu and pay passengers nyaka school for amafo espejuma omuni no ma standard we say ya kaka omunya campo enko da bi onte so omo ese eko asandi na ne se brothers ne ese ekwa no omo esu no ase penyi kumbe di enfa ho mo enso no obia enche enko mo concerns dia omo penyi for back on eja demonstration amo Isabella Mpacho to wase answer na oni opani ne bekasa no ma tremfoni mu ekwan ben ne yahye tie wo so yi ekwan ben sa kwa na so from barrier no akoni ta campaign no so e no ma ties no almost start here no 5:30 everything there take no ho no enti me ba a driver for no a wo so mo yes sit down strike no wo so mo how pa anything Isabella omo how ne say e kwa no omo penny to aso omo bo mo na e kwa no yen no ye enso no obi anka hwe nkyere omo omo ayo yes ya inko kila yes omo into no ha drink pa omo hu ni omo ye do into no omo so say omo dai juma ya na say resident na e stranded eyo mutanu no ebe na info adwin aba pa na so okay mami ni opani no ben no enkasa mami amene ne nkasa CJ me good morning uni atisan bacho boko na so enyame adome ho ye udin bacho me di Rexmond jamwa Rexmond Bombaria chairman chairman for him for bacho say oh yeah him for chairman Bombaria taxi station until we are taxi for chairman bacho I okay now sit down strike na mo si kwan ye Rexmond bacho sit down strike na ye and let me say ebimusu di oma baba wremu a omu shi tai eni nyama enye demonstration na ye because you say demonstration there e was a police boy ma utame sana eni demonstration yeti but yang catch a police boy say ye demonstration ye can say ye party ye class ye juma any trotro for any tamafo ashamafo ene tunasi ye meeting no and meeting me and and now you sitting down strike here okay enti taxi for nko and trotro for so ka ho taxi for trotro drivers and you know eka ho saki concern stakeholders and our cambom and sitting down strike way okay ekwan no mo ka ho asem no Rexmond efri hin fa koka hin and so driver for nyina from Bombaria ekopim Michel Camp from Bediakun Junction ekopim Bediakun and a high tension ekopim Gulf City ekopim yellow signboard that one way and yeah fighting for now oh yeah but someone him say kwan no machine ni dey tiamra me who say praise for pick up abesi ho a ayi ties ni nyina omo asikwane de ye nim ho hwi fa ho because any drivers for nyina kasa ne ka kire omo say ye nsi kwan ye nsi ja ye nsi ties enu entire brown ho ye ka say ye park ye cars e dey asi ho say ye move wo ntumi fa on kamba tinafie na da saa na information ye di mo mu yan ka say ye si tie ye si kwan je ya mi say ebimu na timefo ni bimu na aye saade no enye yen akwanu e ha ye papa kwani de ha ye
Kwani de higher. But me just say kwan ma tu ho anamo anamo boy na matu as an association of drivers. Then am I found. Eba Josie. Anamo boy na as an association matu afa kwan no ho na responsible. Bebre emra na ya papa Solomon eya as MC was no ya 200 more sa ansana yesi na different ones ya 200 more sa de bia mo ka kere yese e da mo contractor o mo de so mo contractor na say yeti ya papa amakwata eya road minister kas MP Joti ebisa ni say sa kwan we amabubo body ni nyina no die na ye fa ho o ka say sa kwan ye wa bubo ni nyina no eni o mo prem Asana amakwata ye papa amakwata eka ye oh yeah sure Rexmond oh yeah sure me sure parliament amakwata kai we have video ye wo videos e tira say amakwata ka say eni ye omupremu it is not in our program that is the word that he used. Okay, and sit down strike no amoye no da ben na mo be wi ye ya kopi mo ye o kina e beta ye wushi wo kwani so a ye twice 1 week. Hey. Mo to aso ya bro. CJ, ya bre enso pa. Mami mamu ja udu ko barrier. Ya wo filling station bi o fe champion filling station. Young drivers, e ye pon barrier any Michel camp. And e kan bom ye kokko ania 4 trips. And ye be share kwan no. Na on ka ti mi fa. And ye yes kwan no. Ye sa de na di jump ye for say. Ya to anamo nto mu so mu nya bibi ye de emfa ba up to now. We are not seeing anything. We are not seeing anything. Up to now, we are not seeing anything. Yes, drivers na area fine. But ye bomoni koto ania e be go kwan so e ye kwan no e ne be ko kwan no a sekra. But my sit down so me hu trotro bi a wo so ma lodu o mo na mu. Trotro no pa na e be mo ya proteins no. No mo the most of them e dey carry to meet up no much go for mo say o mo ni. Trotro say drivers dey commercial dey was proteins. Me ba Rexmond say mo ka say o mo ati tie say mo hu say trotro a lodu a mo gina trotro na ma si passengers ni na ofam. Yasin. Sani say ho CJ meeting na ye no enye o say enye yenko a enye drivers nko a o staki concerned stakeholders inti ashiama tema kontuo mo machama ye nyina ye meeting ye nyina ye meeting ye nyina ye meeting ya send letters I invite mo nyina ena ye tina se ye sa meeting no oso di ni Rexmond den e ba cho mi di ni Rexmond ntiamwa Rexmond ntiamwa me da se Rexmond ya okay all right me da se mama ne Bella nkasa Isabella aha enti me hu sa praise for na be yi ties ne ade ni na Africa no so se hot sen Bella se se ade aha se yi ties na ya se na aha se aye plan but ama find that was so ama find nanti mission gate on mo airport barrier no mo you say trust almost omuni ma omo efa amanfo nso no ye obusi enkofo na bi mu sakra ken atese se don am oye se bia uba ya so don kra uba bibi nse no ye koso ha ni taxi drivers ni na ejuma Isabella mama na wase prem to bring be san so aba hobio ye that Isabella gidiglo na akwan honsem akwan mama nche Dr. Parker Dr. Parker 1,000 private person otimi to anwea e di ya say honorable workers ya na adwen say adwuma ne de onye ayensa wa de onim say ye ho announcement ochina obeti gumbe me no why na adwen say kwan no onye na so ye ho announcement ne ba bia ye sika free de otumi beka onim ni nyina atumi beka ofanya adwuma wo ne mansini mu na nye enti Dr. Parker anopai ye tia moni adwuma wate ya misra pa no onto nsem na de bia nya bi ne fa beboa omanfo mo e won potem ho no mo this week the people's forum person me de kwata ho ehia pa ehia onabo working section so wada ontenani obetimenka ya wada ebe obetimenka ewo ho abna yenko CJ me de wo ko na ye hweda obokrata no musemi sore sonso a ya na ya san aboso wate na CJ he Okankwe North wonwe mamie no eda hayi baby atwi na no kakra ahun ba kwa atwi na no na ba ko so atene sa o ma hone pa
nyina yo Krankwe North abatron pesua ne so ene dwa abedo se na your fan constituency na NPP amanyoko no toto nioma ekwa akohwe se wombenya kandifo a obedi wo manim no matumi agi city no e de afi ma Teresa awuni ensem na ewo amanebo ena mame afia koto ene na namadokua wo motoma ne wo ho saa se no afia koto cheso no na wo ye fiewura na kasankasa no ena eye na namadokua wo no eye obi a ase wo no ye fiewura nto no na eba behind dan to no kasa de wo nhyeda entefa ko enti wo hwemu a entoabo a ekoso na nim se Krankwe no to no nyam emayi mienu pe na contest you former MP eka ho bi and what is so the Daily Satellite penya wono na ye editor woda no kenkrante wono so kobi ti enipa na mpenyifo a ekwa preja no ewo Krankwe North no enya de keto na so mamie nu ena agiabo mo bo nya agiabo ye bo eno mo ti Facebook ti we twa yampe na mane ne yonko a na we so atwa yampe na de mane ne yonko nti no ne de yakoso ze se no da bokrata no abomu amane di chem ne nyina ba won saka bia da nko we chem ha no mo ba kenkan e de amame no hu se de a wo mo ekasa de fa na NDC musu na we no eja nhyeda na musa si je wonim se owura Dr. Omane Boama Omampani dada according to the anchor da Bokrata say Omampani dada mahamono na Franka 24 de ma NDC no aboye papa Dr. Mane Boama edin so no na enkonko ya director of elections former party no na so according to the anchor say mpanyifo bi o party ni grassroots fo ni bi empini edin a former president e aba no so enti omo de ohuru ne senka be ya omo sesa ne bibia se omo hu se Dr. Mane Boama ase oyesuro kakra na ni nya den ena omo hwe de bia so okwakwagye na omo de ko 2024 bato kesenim no wo mo hu obi na ni ye den na okasa omo nim se wedie owo grants otumi ye adwuma no nti eno ne ade asema aba omo chese former president Mahama eni Rastan Dogbe ena asa eyo omo choice ena the current chairman Edma party no ni mpanyifo bi so e ka ne ho no enso hu se da bi ye ba panya de obetuma ye adwuma no senka ne deputy ebeye Madi Jibril eno ene asema de ankoda bokrata no ediaba eno so saka bia bekenkan edema menkyemu ni nyina ni mpanyifo a efo aso ne omo mfo aso nyina no wo saka da bokrata na ewomu bekenkan na eno achi nsoso no na medeo ekọ eye the new crusading guide bokrata mu appointment mu so afọ no so na kane no no ye mrase bedwani owo emprise abaton pesua so eye set kwame champon wajejemu ediato omanfo anase esi ahini delegate fo a won price abaton pesua so o say sedano so no mo kwakoto aba wo mo hwe saba no wo beto edema Dr. Alhaji Mahmoud Baumia we declare ne support edema Dr. Baumia and we ato delegates won price constituency so anim say o mampani abedi akire Baumia egunto aboso appointment mu na okopie mu on price no na yewra sete champon appointment mu so afo edi akoto so wo che say o mafo no eni party man na wo mo ye delegates no enyi Dr. Baumia enya afoforo na akansa so no nko a ena betumi din kurimdie abre party no the new crusading guide anim ha yanso no omo kyerese unsa be ni etete esi kokko rose ni ade no aye kokko bodu begyan ne ho sensem sesi ye kase no omo kyerese kokko road bia machine sisi so omo eye sa kwan no wo mo be ya wie ne mum no enya de ya omo be hyefo frase de omo ye ne de wo mo ba wie ne pepepe enya de omo ba hyefo frase eno so eho asem ewo the new crusading guide the workrata yi anim hanom ensem ne pino a eka ho to saka na wakenkan e de amame ye hwe daily guide so na ye monitor ema wa omo chese mama Cecilia Abnada pa na wa fe ne sen wo chese ensem ne bia ne nanam ne ade no eni nyina so no kra bia anim enti omo keka sansem ne ade no wo mo nya hwe ye ensem ben ya daily guide ewo details no edemaum na yera Joseph Boahin Edu enfoni eda ha Koko Road project na wo chese omo ebewie no eno so ho asem ewo ha sei Koko board na eka sei na yesi abranti bi na sije wono so wakunu yonko kraman nam hunti kraman nam to no a ne yonko wakum no owusu krom eno ewo gireso ebe nyina hin Asante region ehwo na asem we esiye kraman nam me se bi atifi ho ba bi o ana se bi achimlai ho
Ashanti region nti no omo chese James Aperi Nyameche wono na wahwe ne nkwan wone ne yonko no Adongo Salifu de boani pa anam no kra so omo wiwie yo omo wiwie ye no mo drinks ni ade kra kan ho na ma wiwie se den ntopase akiri bia na obi pero obi fare I say nam good konsem ahwe awedi woni wo pa no be yi sana no enti eya reho de but me hunu se sana kokoba enti no so ho asem eda ha ya CJ media ma delegate anim ha ya no IMF so na mo che so ma clear Bank of Ghana sa 60 billion Ghana cedis e kan e beda hodom no o mo che se IMF a clear wo mo clear wo kwan ben so me patro saka obekin kan be dia ma ti CJ the democrat no tew no ano de me de beba ya na watie no me joining multimedia am say mfie nan mu na me we na me joining ye no ano na me nua be men 4 years oh yeah oh okay yeah na won chesa wo ede ne bato me why yeah enti enne ye Chief Jerry Labi ne third birthday Chief Jerry Labi wedi mfie miensa enne enti happy birthday to you menana Chief Jerry ye nana yeah ye nana me no